I u svoje ime, u ime pripadnika svoje stranke i da na samom početku kažem da je prosto neverovatno i mislim da to treba da se kaže da ovako mlada stranka napravi takve rezultate u tako kratkom vremenskom periodu. Dobiti 15% u Aranđelovcu je prosto neverovatan rezultat i ja vam na tome čestitam od srca, jer mnogo dobro znam kako izgleda Aranđelovac, 1000 puta sam prošao kroz ta sela, a opet mnogo dobro znam kako izgleda raditi kampanju u ovim uslovima u kojima mi sada živimo. Bolja Srbija je najbolje moguće ime izabrano, čini mi se, a gde je to Bolja Srbija, moramo da se pitamo i večeras. I neskromno je, neka bude i neskromno, da ne kažem da jeste Bolja Srbija u Topoli. I jeste zbog ljudi u Topoli, bila je nekad Bolja Srbija u Kragujevcu, pitajte moje stragarce, evo tu su i svi ostali. Dakle, tamo je Bolja Srbija gde je Bolja Srbija. I to opet moramo da kažemo i na tome vam ja unapred čestitam, jer sam siguran da nisam ja samo ovde gost. Malo sam više nego gost, čini mi se da to može drugačije da se nazove i ne samo zato što sam Draganov prijatelj i zato što su mnogima od vas koreni politički isti kao moji, nego jednostavno što je sve ovo što vi radite gotovo isto onako kako ja mislim da treba da se radi i kako ja radim. Dakle, poželevši vam sve najbolje u radu, to želim naravno kroz to i sebi, ja vam samo kažem, mi smo tu i bit ćemo tu, bit ćemo zajedno. Radi ostvarivanja tehničko-administrativnih poslova stranke Bolja Srbija, pozivam i gospođu Ljiljanu Miletić da nam se pridruži u svojstvu člana sekretarijata stranke i zapisničara. I ovim se otpočinje radni deo sednice koju će voditi predsednik stranke Dragan Jovanović. Na samom početku da kažem da je trenutno ovde prema popisu koji imamo negde oko 310 delegata prisutno na Oplencu, plus gosti koji su došli i koji nisu članovi, odnosno prijatelji su Bolje Srbije. Tako da od 350 ukupno delegata imamo kvorum i možemo da kažem punovažno da odlučujemo. Za današnju sednicu predložili smo sledeći dnevni red. Prva tačka je izbor 2 potpredsednika stranke Bolja Srbija, zatim izbor 40 članova užeg sastava glavnog odbora Bolje Srbije, izbor mandatara izvršnog odbora Bolje Srbije i ono što je bilo predlog da bude izbor mandatara za politički savjet stranke, to neće birati Skupština, mi ćemo samo informisati Skupštinu ko će to biti i kako vidimo rad političkog savjeta, gde će se okupljati pre svega prijatelji Bolje Srbije koji formalno neće biti članovi stranke. I naravno, po 5. tačkom je tačka razno. Ko se slaže sa predloženim dnevnim redom da podigne ruku? Ima li ko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili predloženi dnevni red i da prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka je izbor 2 potpredsednika Bolje Srbije. Samo bih zamolio kolege da mi se dostave biografije. Samo molim biografije. Onda ću zamoliti koleginicu Kristinu da pročita biografije 2 kandidata za potpredsednika Bolje Srbije. To su Oliver Antanasijević, rođen u Leskovcu 1977. godine, na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, stekao zvanje diplomiranog pravnika, u političkoj karijeri obavljao niz najodgovornijih funkcija u političkim organizacijama i lokalnoj samoupravi. Trenutno se nalazi na funkciji člana gradskog veća Leskovca, oženjen, otac 2 dece.
I Duško Marjanović, rođen u Nikšiću 1966. godine, diplomirani inženjer elektrotehnike, završio postdiplomske studije iz oblasti menadžmenta, radio u Vojsci Srbije do 2002. godine, kada na svoj zahtev napušta službu sa pozicije načelnika tehničkog sektora VMA u činu potpukovnika. Od 2002. godine do danas vodi svoj privatni biznis koji je fokusiran na marketingu, suosnivač je Mense Jugoslavije i predsjednik izvršnog odbora Beograda. Predsjednik Rotary kluba Beograd, Stari grad, govori engleski jezik, oženjen, otac dvoje dece i živi u Beogradu. Braći i sestre, čuli ste predloge za 2 potpredsjednika, molim vas da se glasanjem izjasnimo ko je za. Ima li nekoga protiv? Uzdržan? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno izabrali 2 naša potpredsjednika i pozivam Dula Marjanovića da vam se obrati u ime izabranih potpredsjednika. Dule, izvolite, govorim se to. Dobro večer, dragi prijatelji. Želim u ime potpredsjednika Olivera Antanasijevića i u svoje lično ime da vas pozdravim. Uvijek je dobro biti na pravom mestu. Mislim da delite mišljenje i večeras da smo mi svi zajedno ovde, jer Bolja Srbija je jedna mlada porodica koja će svakog dana u svakom pogledu da sve više raste. Kao što znate, svaku porodicu čine pored vrednosti i principa ljudi i ja mislim da pozdravimo jednim velikim aplauzom našeg predsjednika Dragana Jovanovića, još jednom, jer mislim da bez njega cela ova priča ne bi bila danas ovde gde jeste, niti će biti tamo gde svi zajedno ćemo njemu pomoći da budemo tamo gde i zaslužujemo. Srbija mora, treba i bit će bolja, to je naš izbor i da kažem naša volja svih ovde i zato jesmo ovde. Živjela bolja Srbija. Hvala. Pozivam oba potpredsjednika da zauzmete svoje mesta, a mi da pređemo na drugu tačku dnevnog reda, to je izbor 40 članova užeg sastava glavnog odbora Bolje Srbije. Kada formiramo opštinske odbore, predsjednici opštinskih odbora i naši funkcioneri će također ulaziti u sastav glavnog odbora, ali ovaj uži sastav je veoma bitan, jer kažem, već za mjesec dana ćemo birati i predsjedništvo i izvršni odbor koji će upravo imenovati glavni odbor. Molim Kristinu da pročita biografije predloženih članova glavnog odbora. Branislav Vojinović, rođen 1961. godine u Beogradu. Završio visoke strukovne studije Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje master menadžmenta u sportu. Više puta nagrađivan od strane Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije i Judo saveza Srbije. Oženjen i otac dvoje dece. Slobodan Mirković, rođen 1951. godine u Smederevskoj Palanci. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Smederevskoj Palanci, a ekonomiju diplomirao u Beogradu. Rukovodilac u Telekomu Srbija. Oženjen i sa suprugom Vesnom, ima kćeru Sanju. Radovan Jovanović, rođen 1966. godine u Kragujevcu. Danas živi i radi u Vlakči u Kragujevcu. Po zanimanju je inženjer mašinstva za motore i vozila. Dugo godina je politički aktivan. Boban Sokolović, rođen u Leskovcu 1966. godine, diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Skoplju. Radno iskustvo sticao je i u privredi i opštinskoj upravi na različitim pozicijama, uvek u odseku privrede i poljoprivrede. Od 2017. godine nalazi se na mestu šefa odeljenja za privredu i poljoprivredu. Oženjen, otac dvoje dece. Predrag Filipović, rođen u Leskovcu 1978. godine. Višu tehničku školu, smer građevina, završava u Nišu. Zaposlen u Sportsko-rekreativnom centru Lasina na mestu upravnika sportskog objekta. Kao istaknuti olimpijac, kao i za postignute rezultate u sportu, dobitnik oktobarske nagrade. Aktivni sportista 20 godina, sada trener mlađih kategorija u atletskom klubu Vlasotince.
Igor Todorović, rođen u Pirotu 1976. godine, menadžer, od 2009. godine aktivno u politici, član veća, radio kao menadžer različitih manifestacija, radio u kancelariji za mlade, bavio se omladinskom politikom, saradnik turističke organizacije Babušnice. Mitrović Bojan, rođen 1983. godine u Leskovcu, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu, smer poslovna ekonomija, bio predsjednik nadzornog odbora javnog preduzeća Čistoća Vlasotince, obavljao funkciju pomoćnika predsjednika opštine, trenutno predsjednik upravnog odbora Narodne biblioteke Desanka Maksimović u Vlasotincu, oženjen, otac dvoje dece, sin Luka i ćerka Katarina. Velinov Rade, rođen 1977. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu 2006. godine. Radio je u službi pravne pomoći pri Gradskoj upravi za opšte poslove u Leskovcu, gde je obavljao pravne poslove i pružao pravne savete građanima, da bi potom bio raspoređen na poslovima rukovodioca za privredu, kao i na pravnim i opštim poslovima u odeljenju komunalne policije i Fondu za razvoj poljoprivrede grada Leskovca. Oženjen, otac jednog deteta i živi u Leskovcu. Suzana Mitrović, rođena 1976. godine u Leskovcu, završila srednju elektrotehničku školu u Nišu, radi u Gradskoj toplani u Leskovcu, udata, majka dvoje dece. Todorović Nebojša, rođen 1974. godine, mesto rođenja Austrija, diplomirani ekonomista, član Gradskog veća grada Loznice, resorno zadužen za javna preduzeća i ustanove, zamenik predsjednika opšte bolnice u Loznici, oženjen, otac dvoje dece. Tomić Dobrivoje, rođen 1975. godine u Loznici, diplomirani inženjer zaštite životne sredine, odbornik Gradske skupštine u Loznici, zaposlen u komunalnom javnom preduzeću u Loznici kao upravnik pijace, oženjen, otac troje dece. Dr. Svetlana Grujić, rođena 1961. godine u Beogradu, medicinski fakultet završila 1984. godine, državni ispit položila 1985. Stalno zaposlena u Zdravstvenom centru Aranđelovac od 1995. godine. Specijalizirala radiologiju na VMA od 2001. do 2006. godine i načelnik je radiološke službe od 2006. do 2012. godine. Vladan Damjanović, rođen 1969. godine u Venčanima, zaposlen u javnom komunalnom preduzeću Zelenilo u Aranđelovcu, kao menadžer prodaje i nabavke, odbornik u 2 mandata, počev od 1989. godine. Glišić Rajko, rođen 1960. godine, živi u Čumiću, završena osnovna škola, po zanimanju poljoprivrednik. Nenad Grujić, rođen u Smederevskoj Palanci u Pašinu, završio višu školu primenjenih strukovnih studija, stečeno znanje, inženjer prerade drveta. Radno iskustvo, šef stolarskog pogona, ugovaranje poslova i nabavka materijala. Nataša Milanović, rođena 1981. godine u Smederevskoj Palanci, završila Univerzitet Union, fakultet za poslovno-industrijski menadžment, radno iskustvo Telekom Srbija Beograd i opštinska uprava Smederevska Palanka, kabinet predsjednika opštine, udata, majka dvoje dece. Dragan Petrović, rođen 1956. godine, živi i radi u Gornjem Milanovcu, radi kao nastavnik stručnih predmeta mašinske struke u tehničkoj školi u Gornjem Milanovcu. Ljiljana Kozoder, rođena 1975. godine u Gornjem Milanovcu, završila Politehničku akademiju, odsek za turizam u Beogradu, radila u turističkoj organizaciji Gornji Milanovac i preduzeću Contravel, govori engleski i nemački jezik, majka 8-godišnje devojčice.
Milan Đorđević, rođen 1976. godine, takođe u Gornjem Milanovcu, srednja stručna sprema, ekonomski tehničar, radio u Beograd Špedu, Trans Špedu od 2010. je vlasnik i direktor svoje špedicije Cip Trade d.o.o. Oženjen, otac jednog muškog deteta. Ljubiša Đurić, rođen 1956. godine u Prijepolju, oženjen, otac dvoje dece i deda troje unučadi. Završio Mašinski fakultet u Beogradu. Od 1981. godine započeo radni vek u pogonu FAP-a u Prijepolju, gde je sve do 2013. godine kao mašinski inženjer i radio. Budimir Prijović, živi u Priboju, rođen 1955. godine, završio ekonomski fakultet 1979. godine, položio sve ispite i stekao zvanje revizora. Trenutno zaposlen u Zdravstvenom centru Užice, Opšta bolnica Priboj, na radnom mestu načelnika ekonomsko-finansijske službe. Vukoman Mile Ninčić, rođen 1953. godine u selu Sedobru, nadomak Prijepolja, gde i danas živi. Oženjen sa suprugom Dostanom, sa kojom ima troje dece i 7 unučadi. Svoj radni vek započeo je u Prijepoljskoj autokući. Od 1992. godine pokreće sa svojim sinovima privatnu firmu koja posluje sve do danas. Miodrag Đurović, rođen 1960. godine u Mrkonji, opština Medveđa, živi u Raškoj, oženjen, otac dva sina. Svoj radni vek proveo kao vojno lice. Pukovnik u penziji od 25.11.2011. godine, a trenutno radi kao menadžer u Blueberry plantaža Gockanica. Boban Prijović, živi u Priboju, rođen 1983. godine, nije oženjen, živi sa roditeljima u Priboju. Sarić Nebojša iz Žabara, rođen 1977. godine, mašinski tehničar. Predrag Stajić iz Simićeva, rođen 1967. godine, završio srednju saobraćajnu školu, radio u trgovini veleprodaje do 2004. godine, oženjen, otac dvoje odrasle dece. Tatjana Nikodijević, rođena 1992. godine iz Žabara, stomatološki fakultet u Nišu završila 2017. godine sa zvanjem doktora stomatologije, volonterski staž obavljen na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Novica Radivojević iz Požarevca, rođen 1966. godine, dugogodišnji preduzetnik, a od 1987. godine generalni zastupnik Volkswagen automobila, oženjen, otac troje dece. Velimir Damjanović iz Požarevca, rođen 1959. godine, diplomirani agronom, specijalista zaštite bilja, radi na elektrani i kopovima Kostolac, oženjen, otac jednog deteta. Dragan Jovanović, rođen 1961. godine u Kragujevcu, danas živi i radi u Jarmenovcima, po zanimanju je šumarski tehničar, od 1985. godine zaposlen je u javnom preduzeću Srbija šume na mestu čuvara šume, oženjen, otac dvoje punoletne dece. Doktor specijalista Goran Đukanović, rođen 1962. godine u opštini Šekovići, Republika Srpska, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Posle uspešnog završetka studija i odrađenog pripravničkog staža u Domu zdravlja na Panovom brdu u Beogradu, počinje da radi i kao vojni lekar i postaje načelnik sanitetske grupe Posavina, na čijem čelu ostaje sve do 1994. godine. Naredne 4 godine radno iskustvo stiče u službi hitne medicinske pomoći u Novoj Varoši i Ivanjici. Pre 20 godina dolazi na radno mesto doktora medicine u službi za zdravstvenu zaštitu dece u Domu zdravlja Sveti Đorđe u Topoli. Član je Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije. Violeta Govedarica iz Topole, rođena 1976. godine, po zanimanju pravnik. Od 2016. godine zaposlena u opštinskoj upravi opštine Topola. Udata je i majka jednog deteta.
Saša Damjanović, rođen 1976. godine u Smederevskoj Palanci, danas živi i radi u Junkovcu. Završio je srednju školu Toza Marković u Kragujevcu. Od 2001. godine se bavi samostalnom delatnošću i vlasnik je STR Saša sa velikom ponudom elektro, vodo i izolacionih materijala. Oženjen, otac dvoje, maloletne dece i strastveni je lovac. Milan Nikolić, rođen 1961. godine u Topoli, danas živi i radi u Osištu, završio je srednju školu učenika u privredi u Topoli, po zanimanju je mašin bravar, ali se bavi poljoprivredom, pretežno voćarstvom, oženjen je i otac jednog deteta. Dr. Miloš Petković, rođen 1977. godine, danas živi i radi u Topoli iz Mitrovčića. Studirao je na Fakultetu veterinarske medicine i po struci je doktor veterinarske medicine. Direktor je srednje škole Kralj Petar I u Topoli od marta 2017. godine, oženjen je i otac dva deteta. Doktorka Jasmina Avramović-Karić, rođena 1968. godine u Topoli, danas živi u Lipovcu. Po struci je doktor opšte medicine, radi u Domu zdravlja Sveti Đorđe u Topoli, udata. Valentina Pajić, završila medicinski fakultet u Kragujevcu 1998. godine, specijalizacija u Institutu za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu, stečeno zvanje specijalista ginekologije i akušerstva, supruga i majka. Marija Obradović, rođena 1978. godine u Kragujevcu, danas živi u Topoli. Po struci je profesor srpskog jezika i književnosti, direktor je osnovne škole Živko Tomić u Donjoj Šatornji, Topoli. Boban Ćatić, rođen 1973. godine, živi u Masloševu, opština Kragujevac. Po zanimanju mašinski mehaničar, bavi se voćarstvom, 12 hektara mu je pod voćnim zasadima, oženjen, otac dva sina. Zoran Tomić, rođen 1973. godine u Kragujevcu, danas živi i radi u Stragarima, po zanimanju je mašinski tehničar, preduzetnik, oženjen, otac jednog deteta. Nastavite. Evo, zahvaljujem braći i sestre, opširne biografije, ali videli ste da imamo sa čime da se pohvalimo i ovo su ljudi koji će kreirati rad bolje Srbije u naredne 4 godine. Ko je za da ovi ljudi budu izabrani u glavni odbor bolje Srbije? Ima li koga protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno izabrali glavni odbor. Neka im je sa srećom, braći i sestre. Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda, to je izbor mandatara za sastav izvršnog odbora stranke Bolja Srbija. Pre nego što Kristina pročita biografiju predloženog kandidata, braći i sestre, izvršni odbor je vlada jedne stranke. Boško Stančić, koji je predložen za kandidata, obavit će dosta razgovora u narednih mesec i po dana sa svima vama. Dosta smo pričali u prethodnim danima, mesecima oko toga ko će sve iz kojih krajeva, iz kojih opština, iz kojih regiona ući u izvršni odbor. Te smo manje više tu priču skockali i očekuje nas da će pred glavni odbor predlog za kompletan sastav izvršnog odbora doći već negde posle Svetog Ilije ove godine, znači krajem avgusta meseca. Sada da čujete bogatu biografiju Boška Stančića. Boško Stančić, diplomirani građevinski inženjer, rođen 1960. godine u Vlasotincu, osnovnu i srednju građevinsko-tehničku školu završio u Vlasotincu, a građevinski fakultet u Nišu. Od 1987. godine radio u građevinskoj zanatskoj zadruzi Pionir Vlasotince kao glavni inženjer i kao profesor u obrazovnom centru u Vlasotincu. Od 1988. godine do 2004. radi kao urbanista u odeljenju za urbanizam Skupštine opštine Vlasotince. Od 2004. do 2007. godine bio je direktor javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Vlasotinca, a zamenik i predsednika opštine Vlasotince, što je i danas.
Član je Inženjerske komore od 2003. godine. Funkciju člana Skupštine Koridora Srbije obavlja od 2017. godine.